Nawe umunsi yagenze neza. Ntabwo rwose wanyu nawe wabazi ku kiri mu rusengero. Bose barancanga. Chef. Neza Yasashimwe biki. Kuse kuvuga nawe mwana w'imama. None se mushiki waje ari umujyanye. Kurashengana nyine. Oya buretse. Ngenda avuga Chef biteta. Nasoro ufite uyu muntu uramuzi. Nese ntago tuvuye gusenga. Uyu ni iki cyawe? Turaririmba. Akada. Iwanyu sare cyumba cy'amasengesho cy'abantu babiri kibaho. Harwo tukiva gusenga ubu twagera mu rugo. Oya. Ku rusengero. Ntago mbyemera pastor. Ntago mbyemera. Ahubwo uva hano dutaha. Chef. Ntago mbyemera. Chef wajya ugira ukwizera. Nakubaje ngo iwanyu hari icyumba cy'amasengesho kibayo cy'abantu babiri. Ako sone bana ko ndi umuntu w'umugabo bubatse none se ubungaye. Oya. Nyizera Basanga aba pastor beke gihe. Ako ndabivuga ukamugwendeza. Ariko se rero tuvuye gusenga. Buretse chef. Ubundi se chef nta nubwo wananyibye rega ngene nshobora no kuba umukwe wanyu wa kabiri. Ngewe ntago nzi. Ngewe nitwa Kamera. Ni musaza uno mukobwa. Ako se musaza wo mukobwa gute? We waje munyibe. Oya wikangibe kandi chef nimwe mwibi nahakunda muri kwiruka. Oya nago twiba. Ko ndamusa n'ibishamba basha. Oya nago twebwe turi ibisamba. Nukuri. None se muhetse ibikapu izi saha abantu bagiye gusenga nago bari mu ngo zabo nange muri kwanga n'ibikapu muri kwanga muri karitsiye yacu. Muje mu nusenga. Mwari mu montage. Niba turi ibisambo watutwerekwa. Mugira silence ko mugenda mugonga abantu niba kweta byapfumura. Twa tugiye gutembera. Muzi ko ndi mudugudu? Muranzi ngiye muranzi. Hari haruguru hari akayira niho tuvuye. Okay none niba muri abana b'Imana ndabizeye. Ntimufite kwizera. Se pastor. Ni gutuba mudugudu na pastor ibyo byose bikorera rimwe. Pastor. Hamwe mu ijuru barazi n'ahandi mu isi barazi. Banza umenye ngo niba muri abana b'Imana koko Imana ibemera ko muri abana b'Imana ko mutarabajura. Mugira ukwizera mungirira ukwizera muzana telefone mufite mu rugo na dore mwahageze. Noneho muzaze kuzirebamo. Chef wikihuta muzizane mwese. Noneho mu rugo naha. Oya chef. Mu rugo naha muzaze. Sibyo? Kumbura n'ingegera. Ndingegera se umbonye n'ingegera. Wowe abantu baje birukanka ubatse telefone ebyiri kubera iki? Twe nagomba kubyasaga nk'ibijuru. Nk'umuntu wa musaza w'umugore wanjye. Sibyo rego mushitanye nzaza kumusaba wanjye. Fata telefone. Aho subugira telefone we ibamo WhatsApp, ibamo Facebook, ushaka no kujya kuri Google kureba ama video. Wayabona. Ibamo na WhatsApp? Na televiziyo wayishyiramo. Pastor rego umwana mwiza. Rega mushiki wawe yaratoranyije neza. Nakwemeye mwijyanire ariko pastor ureba amasaha nimutinda ndabivuga. Nimutinda. Mareba amasaha nimutinda ndabivuga. Amurangije. Amaka telefone keza we. Ahambi. Saza wa yarangazeho.